Let's welcome Evangelist Semana to come forth namwe mugumirize ngaho nyene and continue receiving, ntihagire listening. utakaza Do not lose focus kugira ngo mwongere kuvyo mwumvise karibu so you cyane. can receive more than you have heard. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tabasuje mu izina rya Yesu. I greet all of you in the name of Jesus Christ. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Umwuka numwe. The Spirit is one. Magambo tumaze kumva The word we just have heard, ameze kimwe nayo nubundi tugiye gusangira. are very similar or identical to what I'm going to share with you. Na magambo avuga ngo inkingi eshanu It's a word that says that the 5 pillars zadufasha gusenga tugasubizwa. that can enable us to pray and get answers. Urumva ko harimo see? ijambo ryitwa gusenga. There is the same word from earlier, the praying. Turasoma muri Danieli ibice 9. We're going to read the book of Daniel chapter 9. Turasoma uhereye ku murongo wa 2, From verse 2, wa 3, verse 3, wa 4, verse 4, wa 5 n'uwa verse 5, 6. 6. Hanyuma tuze gusimbuka dusome And if we jump from there murongo wa 18 and read verse 18 kugera ku murongo wa 23. until verse 23. Ka twumve Bibiliya y'Ikirundi Let's go read the kubivuga. Kirundi once again, the book of Daniel chapter 9, verse 2 to 6, and verse 18 to 23. Daniel igice 9 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 2. Kuva ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 6. Hanyuma ugasimbuka ukava ku murongo wa 18 kugera ku murongo wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Daniel yatura ibyaha by'ubwoko bwabo asabira Yerusalemu. Mu mwaka Dario mwene Ahasuerus wo mu ruvyaro rw'Abamedi yimitswe kuba umwami w'igihugu c'Abakarudayo. 2. Muri uwo mwaka wa mbere ari ku ngoma, jewe Daniel namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri c'imyaka Yerusalemu hazomara ari misaka. Ko ari imyaka 70. Ariko nyene ijambo ry'Uhoraho ryavuze cy'umwaka Yerusalemu hazomara ari misaka ko ari imyaka 70. Ariko yonyene ijambo ry'Uhoraho ryavuze arivugishije Yeremiya 3. Mpanga amaso umwami Imana kugira ngo niyegurire gusenga no gutakamba nisonzesha, nambaye amagunira nisize umunyota. 4. Nsenga Uhoraho naho Imana yanje ndatura nti bwirukiro Mana nkuru y'igitinyiro, wewe Mana ushitsa isezerano ukagirira imbabazi abagukunda bakitondera ibyagezwe byawe. 5. Twaracumuye, twaragabitanije, twakoze nabi, twaragararije, twaratambamiye,
tuva ku mateka washinze no ku byo wageze. 6, ntitwumviye abasabyi bawe, ariko aribo bavugishwa nawe, bavuga mu izina ryawe, batari babarira. Dusome kuri 6. Ntitwumviye abasabyi bawe, ariko bavugishwa nawe, bavuga mu izina ryawe, babarira abami bacu n'abavuga n'abaganwa bacu n'abasogokuruza bacu n'abantu bose bo mu gihugu. 18. Ewe Mana yanje, banga ugutwi kwawe wumve, niwihweze inyonga zawe, witegereze ubugesera bwaduteye n'umurwa witirirwa izina ryawe, kuko ibyo tugutakamiye tutabigushize imbere, twishingirije ku bugororotsi bwacu, ariko ni kubw'ubushobozi bwawe bwinshi. 19. Bwirukiro wumve, bwirukiro uharire, bwirukiro utege ugutwi, ugire ico wokora, ntutebe bibe kubwawe Mana yanje, kuko umurwa wawe n'abantu bawe vyitiranwa izina ryawe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amagambo menshi ariko It's not a turavuga verse, kwihuse. but we speak on it quickly. Uyu ni umuvugishwa cyangwa se umuhanuzi Danieli. This is the prophet Daniel. Danieli yarari I Babuloni. So Daniel was in Babylon. N'ahantu yageze ari muto. He arrived in Babylon when he was still young. Avuye mu gihugu cya Isiraheli. I want to leave his homeland of Israel. Ajyanyweho nk'impunzi cyangwa se umunyagano. He was brought into Babylon like a slave Ntabwo or yari mu gihugu immigrant. cye rero. He was not in his homeland. Yageze ari umuntu ari umukozi He w'Imana. arrived Babylon as God's servant. Kubw'imbaraga z'Imana Because God's strength, God's power, byatumye amenyekana. it made Daniel to be known. Uko byagenze mwese murabyibuka. You all know Daniel's stories. Abayigisha batandukanye bajya The babyigishaho. many people have preached on Daniel's story from his beginning Rero until mw'icyo his gihe end. So at that time, kiriya gihe Imana God, yajyaga iyobora ibihugu. that God will lead countries. Ubwa mbere The first and foremost, yakoreshaga umwami. he will use the king. Ubwa kabiri habaga hari secondly, umuvugishwa cyangwa umuhanuzi. He will use the prophet or one of his servants. Ku buryo Imana That way, God, yanyuraga kuri abo bahanuzi he'll go to his prophets kugira ngo ibamenyeshe ibyenda kuba. for them to get to know what is to happen. Kugira ngo imenyeshe umwami amakuru. So they can tell the king the news. Wasangaga rero iteka ryose hari umuhanuzi cyangwa So you umuvugishwa. see that all the reign of the kings, they're always the prophets are next to them. Ugira inama umwami. The who advise the king. Uyu nguyu Danieli So this Daniel, yabayeho ku gihe cya Nebukadineza. I lived during Nebuchadnezzar his reign. Abaho ku mwana we witwa Belishazari. And then he lived on his son's reign. Abaho ku mwami witwa Dariyo. And then he lived during the reign of Darius. No ku mwami witwa Kuru. And during the reign of King Kokuru. Urumva iki gihe cyose Basically, yabayeho. all this reign he was alive. Ari igihe yabayeho neza. But the time he lived in a good life, with a N'igihe good harmony, yabaho mu bihe bigoye. and even in time we heard about life. Ahangaha hari ku gihe cy'umwami Dariyo. So
But this time is during King Darius' avuga reign. yuko yaraguwe neza He said he had a good life. umwami dariyo yamufashe neza King Darius took care of Daniel. nibwo yari arimo asenga That's when he was kuko praying. umurimo we wari ugusenga Because his work was to kugira pray. ngo abashe kuganira So n'imana he can talk to God. kugira ngo abashe kumenya icyo imana ishaka So he can know what God wants. maze abone uko ashyikiriza amakuru And then umwami relay the news to the king. maze umwami nawe abwira amakuru igihugu Then the ayoboye king relayed the news to the people that is living, aha rero mu ruling. gusenga kwe So in his prayers, iki gice cya cyenda turakibonamo gusenga kwa this chapter daniyeli 9 of Daniel, we see Daniel's prayers. ngo yasomye amakuru yasomye ibitabo That he read scriptures. asomye igitabo cya yeremiya They read the book of Jeremiah. abonamo inkuru iteye agahinda And he saw terrifying news. abonamo inkuru iteye ubwoba He saw terrifying story news. abonamo inkuru iteye umubabaro He saw stories very nk'uko saddening. tumaze kumva ijambo The same we heard the ryatubwiye word of God that ngo said ubabaye that he was hurt. ubabaye ntagire gute yemwe That it says those who are hurt to do what? ubabaye ntagire gute Those who are Niko tumaze troubled kumva. to pray. That's what we heard. daniyeli nawe So Daniel himself, yagize agahinda amaze kumenya amakuru he had agira anguish ubwoba and he was afraid maze afata umwanya wo and he took gusenga time to pray. rero reka turebe uko byaje kugenda So let's see what happened. nabonyemo inkingi I saw pillars. eshanu I saw 5 pillars. z'ukuntu daniyeli yasenze And now Daniel prayed. maze And then birazamuka his amasengesho prayer was arazamuka lifted agera ku and mana got to God. imana nayo And God himself igira icyo ikora did something nk'uko on that. tumaze gusoma Like we read already, like we read. ubwa mbere The first was ngo yagiye imbere y'imana ngo asenga yirije ubusa they came to God, he ngo prayed in maze fasting, yambara ibigunira and he dressed in sackcloth. aha turabona inkingi ya mbere Which the yitwa first kwicisha pillar bugufi was being humble. kwicisha First bugufi pillar was being humble. kwiyiriza Basically, kwishonjesha you are fasting ni ikimenyetso cyo guca bugufi is a imbere sign y'imana of being humble uri before God. gushaka imana You are looking for God kubera ikibazo kikubabaje because ngo what I'm telling maze you. yambara ibigunira And he dressed in sackcloth ngo yicara mu ivu and he sat in dirt. ivu twese turarizi We know dirt or mud or sand. haleluya Amen. ni rya vu ryo mu mashyiga When we say sand is a sand, amashyiga you can find on the ntabwo stove. ari In the, amashyiga ya kera when we say mud, sand, or dirt, Ntabwo is the ahangaha dirt tuyazi. for barbecue. niyo mpamvu abantu ushobora gusanga batazi ivu So when we say dirt, usually we refer to ariko dirt ivu ushobora when you kuribona barbecue. muri cya gihe muri kotsa inyama ku So mbabura you can find dirt when you're barbecuing. rirya ni ryo vu That is the dirt we're talking nuko about. ngo The mud. yicara mu ivu So it's saying the dirt, ikimenyetso cyo kwicisha a bugufi sign of being humble. inkingi ya kabiri The second pillar, ngo yakurikijeho iki that he did what? yakurikijeho kwatura ibyaha That he confessed his inkingi sins. ya kabiri Second pillar, kugira ngo uwiteka so God can kumve hear you. ese ni iki yakwishimira How uwiteka can God be ese pleased of you? uwiteka ni iki The what cyamunezeza can make God happy of you niko yabonekaho icyo kintu is if God sees this cyo on you, kwatura ibyaha confessing your sins. umwigisha umaze kwigisha The first preacher, when he n'iryo finished, jambo yarivuze he said a same message ikintu cyo kwihana that uyu repenting. ni umwami uyu ni umuntu ukomeye witwa daniyeli This was Daniel, a healthy man. yabonye yuko atapfa kuza imbere He saw y'imana that he mushya cannot gusa come to God as he is atatuye ibyaha bye without confessing ngo his yatura sin. ibyaha So by'ubwoko he bwe confessed his sin, the sin of his people. yatura ibyaha by'igihugu cyose He confessed his sin, the sin of his people, and the sin of his country. iyi kintu cyitwa kwatura ibyaha When we say confessing your sins, daniyeli yagitinzeho Daniel took long on this verse. uhereye ku murongo wa gatanu That from verse 5 ukagera ku murongo wa 11 until verse 11, nta rindi jambo ari kuvuga he kept saying the same ari word. kuvuga uburyo bacumuye He ku kept, iteka he kept saying how they ari committed sin to kuvuga God. uburyo He ibyaha kept saying how there's so many ari sins. kuvuga He uburyo kept saying batumviye how they're not been ari to God. kuvuga uburyo He kept bakoze saying ibibi how byinshi they commit so many evil to God. yinginga imana He begged God ati imana and said, God tubabarire forgive us maze utwumve and then hear us. kuko yabonaga yuko Because he could see that, icyaha ari umusozi that a sin is a mountain to them ushobora kubuza umwana w'umuntu that can cause a human being bigatuma amasengesho and ye make his prayer, their prayers, atumvwa to not be heard.
inkingi ya kane And the fourth, inkingi ya gatatu the third pillar, nako inkingi ya kane basically the fourth pillar, ibyifuzo our desires. ukuvuga ngo amaze gukuraho uyu musozi The ones who move the mountain witwa icyaha called a sin ubasha kumubuza that can stop him kugira ngo amasengesho ye for his adatambuka. prayer to not be crossed. Bajya bavuga yuko They say aha mu kirere that in the sky hari imyuka mibi there's bad spirits. ngo Or evil ones. amasengesho y'umunyabyaha A prayer of a sinner, impamvu adashobora the kumvikana reason why they cannot be heard ni iyihe? is what is this? Why is nuko that? It's because iyo myuka mibi iri mu those kirere evil spirits in the sky, iyo usenze when you pray, ayo masengesho irayafata. their prayer they'll take them. ni ukuvuga ngo isengesho ry'umunyabyaha Basically, the prayer of a sinner, ngo rizamuka rimeze nk'imyotsi. that it rises up like a smoke. twabigereranya se n'iki? It's like a smoke going up. twabigereranya na cya It can be gitambo compared to, buriya ngo Kayini when we say Cain, na Abeli or Cain and Abel, babaye mu gihe cy'ibitambo. they are living in time of giving sacrifice or offerings. Kayini ntabwo yari umuntu mwiza. Cain was not a good person. Abeli yari And umwana Abel mwiza. was a good child. Abeli yatamba So when Abel would dance, umuriro ukava mu ijuru the fire coming up from heaven, bigaragara yuko Imana yamwumvise. meaning that God heard Abel. Abeli nawe But akabyitegereza Abel will look akabona ni byiza. and you see it's good. Kayini But akabyitegereza Cain will look akabona ni byiza. and you see it's nawe good. akavuga ati And nanjye then reka he njye will kugira say, gute, let me go and do what? reka nanjye njye gutambira Then let me go Uwiteka. and dance to God. Kayini yari umuhinzi And cyangwa dance umurimyi was a farmer. noneho nawe akazana ibintu So bye he will bring all his crops ariko atabanje kwikiranura n'Uwiteka before he akaza said nawe forgiveness. agatamba. But he'll come and dance to God. noneho iyo yatambaga But when he would dance to God, icyo kimazi cyangwa igitambo the sacrifice offering he gave to God, aho kugira ngo haze umuriro instead of fire coming down, hazaga umwotsi. only smoke would come down. bishatse kuvuga ngo isengesho Meaning rye that igitambo cye ntabwo His byigeze prayer, byumva. his sacrifice was never Ntabwo heard. nta gukiranuka kurimo. Basically, there was no repentance in him. gusenga k'umukiranutsi The prayer of gusenga righteousness, k'umugororotsi a prayer of righteous iyo person, asenganye when they pray umwete in twamaze kumva dedication, ijambo we heard ry'Imana. the word of God already. Hallelujah. Amen. Imana irumva igasubiza. God Imana hears and God ishimwe answers. cyane. Amen. rero umunyabyaha So a sinner, isengesho rye rijya rigaragara nk'iriri mu mwotsi. a sinner is compared to icyo nicyo smoke. kimenyetso kigaragaza That isengesho sign, ry'umunyabyaha. a sinner that ariko prays like a smoke. isengesho But the ry'umukiranutsi prayer of righteousness, rijya rizamuka nk'umuriro. it comes up like a fire. Amen. noneho iyo rizamutse And once it goes up like fire, cya kirere kirimo imyuka mibi see, the sky with evil iyo spirits, kibonye when they iyo see the imyuka fire, mibi ibonye umuriro when they see the fire coming up, yose irahunga. they flee. Oh, hallelujah. Hallelujah, amen. imyuka mibi irahunga, The bad spirits, they umuriro flee. ukazamuka, And fire goes up. amasengesho The prayer akazamuka goes up nk'umuriro. like fire, Hariho amen. abamarayika baba bari aho And the ngaho, angel were there. nabo bagenda bongeramo umuriro, They kept adding fire. bongeramo amavuta, They have fuel. bongeramo They have amavuta. fuel. mbese iyo umuriro wongeyemo amavuta So when you bigenda have fuel to the gute? fire, what happens? umuriro urushaho When kwaka you have fuel to the cyane, fire, nuko umuriro the fire burns more. ukazamuka, And the fire ukarenga burns more. ibirere, And ukarenga you go amajuru, up the sky, ukagenda, up the space. umuriro ukagenda ukajya no ku rugi And you rw'Imana. come and you knock Oh, on God's door. hallelujah. ku Amen. rugi rw'Imana You knock on God's door. rugakomanga, You knock on God's door. ugakomanga, You knock on God's door. amasengesho Your prayers agakomanga. are knocking on God's door. Imana nayo ikagira gute? And God do what? ikavuga ngo ariko uwo ni nde? And God said, who is that? uwo ni nde uri The gutaka? who is calling for me. Oh, hallelujah. Hallelujah. uwo ni nde uri The who is gutaka? calling for me. mbese byagenze The what gute? happened? Daniel ari gusenga, Daniel is praying. Daniel ari Daniel is gusenga, praying. ariko yamaze gukuraho za nkuta zose. The one that to show the walls. byagenze gute? What happened?
mu gihe inkingi ya gatanu ni inkingi The fifth y'ibyifuzo pillar is what? ngo Daniel ari gusenga When Daniel was praying, ari gusenga when Daniel was praying, wa muriro when the wazamutse fire went up, wageze ku we Uwiteka got to God, Imana and then God itayumva. God hears. Oh hallelujah. Amen. Imana itivuga iti God said, byakomeye mu God said isi it's hard. byakomeye hari It's getting hard in the word. atuye that someone have died. byakomeye aho Daniel There's atuye. hard day where Daniel is, it's getting harder. Marayika Gabriel Daniel Gabriel. Marayika Gabriel So Gabriel the angel, genda they go. Genda. hallelujah Amen. hallelujah Amen. jana ijambo So take my word. oh hallelujah Hallelujah, man. jana ijambo They kwa take my Celestin words to Celestine. jana ijambo kwa Take my words to Pastor Chumi. jana ijambo Take kwa my words mwalimu to Evangelist Wilson. jana ijambo Take my words. oh hallelujah Hallelujah, amen. numvise gusenga kwe The Lord is his prayers. genda Go to him aramubwira ati and you tell him go. akihagera Once you arrive, ati ugisenga when you are praying, haza ijambo ku a Uwiteka word comes from oh God. hallelujah Hallelujah, amen. oh hallelujah Hallelujah, amen. ugisenga When you're haza praying, ijambo. a word came. iyo ugisenga When you're praying, watangiye kuzamura ibyifuzo when you're calling your desire to God, hahita haza ijambo a word come to you in your prayers. ngo maze Danieli arerekwa And there you got a Oh, vision. hallelujah. Hallelujah, amen. Oh, hallelujah. Hallelujah, amen. Daniel Then you had arerekwa a mu nzozi vision. Amen. Daniel ararota Then you had a dream. amaso ye arafunguka His eyes was open. niyo mpamvu Eugene That's what Eugene said earlier. ngo yararose He had a dream. haleluya Amen. ararota He had a dream ahura n'umuntu meeting a person uje kumuhindura who came amateka to change his life. oh haleluya Hallelujah. uje kumwambura Who came inkweto to take his shoes off akamwambika and izindi get better shoes. oh haleluya Hallelujah, amen. reka natwe Uwiteka duhindura amateka May rero. God change your life. Uwiteka ukuremo May inkweto God nawe change your shoes akwambika and izindi get better shoes. reka Uwiteka kwambura uwo May mwenda God change your clothes akwambika and uwundi get better clothes. Amen. haleluya Hallelujah, amen. senga Imana The prayer to God, Imana irakumva God hears you. Danieli yarashubijwe So then you got an answer. abwirwa And he was told icyo yashakaga the kumenya what he must do. ngo marayika yaraje The angel came to Daniel aramubona and he saw Daniel aramubwira ati and he told him naje that I came kandi nkuzaniye ijambo and I bring a word. nkuzaniye ijambo I'll bring you a word. icya mbere The first thing is first. ndakungura ubwenge I'm going to give you wisdom. oh Amen. haleluya Hallelujah. ndakungura I'm going to kumenya give you wisdom to mbese understand. hano hari abanyeshuri bakeneye ko Imana ibongerera There are ubwenge students who want wisdom. mbese hari there ikintu students- kijya kikunanira ukeneye So the kumenya thing you want to know, Imana understand. niyo yakongerera When ubwenge God can give you more wisdom, Imana niyo yakongera God can kumenya give you more understanding. kera twiga Long time ago when we were students, igihe cy'ibizami iyo cyageraga during exam, barebaga uti mbigenze nte you look and see what can I do. iyo iwanyu babaga baraguza When at home, they were like, they had which doctors? yewe rero kera uko nari ndwaye nari Long mfite time indwara because I was sick, was ill. ubwo mama wanjye yajyaga akunda kunjyana So my mom loved taking me to the witch doctors. kumvuza mu bapfumu She took me to the witch doctors. ntabwo ari muri kirinike It's not a clinic, the ntabwo hospital. No. yajyana muri kirinike She would not take me to the hospital. She would not. urumva icyo gihe ntabwo twari tuzi But Yesu at that time, we have yet to know Christ. Or just niyo Christ. mpamvu yanjyanaga aho ngaho That's why she would take me in these other ways. ubwo rero ngezeyo So once I arrived, ndamugana ariko ndi I told n'umunyeshuri her, I'm a Urumva student nanjye too. natangiye kwibariza kandi because I asked myself, barantereninze kujya They trained banjyana me mu bapfumu when they took me to the witch nuko doctors. training itangira So training starts that way. nanjye mbwira umupfumu And I told the witch nshaka doctor, ubwenge that kandi I want wisdom kugira ngo too. ikibazo nge So the ngitora mu exam I wa can mbere pass it. I could be the first. abapfumu nabo bariyemera The witch doctor, they are very confident. akakubwira ko adashoboye They will not say they cannot, arakubeshya but they will lie to you. arambwira ati ujye ufata So they told uruteja me, take. uruteja murarubona ni icyatsi cyitwa uruteja So you said take abanyarwanda a baracyumva grass. It's a certain grass. ati nujya kwiga urumva ngo utari mubi ucyogesha mu kanwa They say when you go to school, they use it to brush your teeth. nunaseka mwarimu azajya aguha amanota y'ubuntu That they will laugh at you, but give you better grades.
ndavuga ni sawa tu And I say, I know what I will do. ndavuga ni ibiharuro So mathematics, cyangwa imibare wongeye kuzuza so mathematics will be more. amara yaramenze kuko nta cyahindutse But he lied to me because nothing happened, nothing changed. He lied to me. ahubwo iyo ugiye ugasekera mwarimu ahita But when you agukubita have inkoni to teach you- nziza uravuga uti When you have the "Reka teacher, nsekere he mwarimu punish you." ndebe yuko hari ikintu akora ku And you muti say, let me see if reka you do ndebe ko something. umuti wakoze Then let me see if what they told me is going to work. satani ahita avuga So ati Satan said ntago ndi imana that I am not God. ntibagukubite ahubwo But let them punish you. ariko imana tubonye kuri But we saw daniyeli God upon Daniel, yo yoheje marayika that God sent his angel. oh haleluya Hallelujah, amen. maze aramubwira ati nje ukungura And he said, I ubwenge came to Imana give me ishimwe wisdom cyane. from God, imana amen. niyo yungura ubwenge Only God gives imana wisdom. niyo itanga Only ubwenge God gives imana niyo wisdom. itanga Only kumenya God gives understanding, amen. imana yagendereye daniyeli So God came to see Daniel mu masaha yo ku mugoroba during the sun night. ngo ni mu Evening time. masaha yo gutamba ibitambo It was a time when they were giving offerings, dancing. amasaha yo Evening. gutamba ibimazi A time of giving offerings, urumva yahereye mu sacrifice. gitondo Basically, yicishije bugufi from the morning he was being humble. yahereye mu gitondo From the yicaye morning he mu was humble, sitting in the dirt. yahereye mu From the gitondo morning yatura he ibyaha was confessing his sins. yahereye mu From the gitondo morning, yereka imana He was showing ibyifuzo God his desire. maze mu masaha ya And then, nimugoroba during evening time, nibwo marayika yaje the angel came to Daniel amwungura and ubwenge gave wisdom. amukoraho And it touched him. haleluya Hallelujah, reka amen. uwiteka awukoreho Let umunwa God touch you, amen. reka ikoreze May marayika God touch, amukoreho may God send the angel touch you. iyo marayika awukozeho When the angel hari touches ibintu you, bihinduka something changes in you. haleluya Hallelujah, marayika amen. nagukoraho The angel touches you. bwa burwayi urabwumva se Your illness is no more. urajya kumva wumve hari ikintu You will think kikuvuyeho of change in you. imana ishimwe cyane Amen. haleluya Hallelujah, amen. ndagira ngo wizere mu uyu mwanya Have faith in this time ndagira ngo ube mu mwuka mu uyu Live in the mwanya spirit this time. nawe wakire and receive gukorwaho n'imana the hari touch of ikintu God. wifuza ko uwiteka gukoraho Do you want God to touch in your life? hari aho wifuza uwiteka The gukoraho place, do you want God to touch your erega place? ngaha iyo turi Then show gusenga to God when you're praying. abamarayika bagendagenda Let the angel, when the angels are walking around, abajya berekwa turi hano they got vision that when you are bakavuga here, ngo neretswe ibi they n'ibi say, I saw this and this and marayika this. agendagenda The angel is walking around. ariko iyo The urangaye angel, but utahiraho if you're not focused, iyo you lose. urangaye uburwayi If you're bwawe not focused, urabutahana illness, you take a risk. iyo urangaye If you're not ntacyo ucyura focused, kuko twabonye you live ko with sweat. abadayimoni nabo baba So bahari you say, even demons are bari here with us. kukurangaza They are trying bari to make you kukubwira ngo focus. ganira na mugenzi They are wawe sent to talk to a friend mu rusengero in the church. ugasanga urarangaye You see, you are urasamaye not focused, you're distracted. aho ngaho At that utahiraho time, you lose. ariko wabaye maso But if you are aware, you are focused, marayika araza the angel come to you and akamukoraho will touch you akamubwira ati and will tell you ndagukunda that I love you, my imana child. ishimwe May cyane God be praised. ibintu Amen. bigahinduka And things change. amateka agahinduka You love change. ukamenya Then you icyo understand uwiteka gushakaho the one God wants from you. Then you know that the plans, the plans, the goals that God has for you, and you see visions, and you know what is to come for you in your life. ukabwirwa ibyawe And God tells you what the utiriwe ujya mu plans bapfumu without going to which doctors. ugahabwa inyishyu You see answers, you get y'ikibazo answers cyawe of your ugahabwa problems. inyishyu You get an answer y'ikibazo cyawe of your problems. ahangaha turi Because where we are now ntabwo ari mu bisubizo byuzuye is not on answer can be found. uwiteka atahabaye So long God is not here, twaba amateka we could be forever here. umwanzi araduhiga Our enemy seeks ku us manywa na out nijoro day and night. iterabwoba rirahari There's ibiteye terrifying. agahinda birahari The thing of this terrifying happening. ibiduteye umubabaro The thing that birahari brings us sorrow is ariko there. uwiteka arabizi But God knows, God nawe hari icyo understands. usabwa hari icyo There's something you usabwa must do. ni There's ukwishyira something bugufi you are required to do. Be ni humble. ukwatura ibyaha byawe The confess your sins. kwicisha bugufi That being humble ukatura ibyaha and confess byawe your sins.
ukazana ibyifuzo and bring your desire to God. hanyuma Uwiteka nawe And then God himself akaguha inyishyu. will give you answers. Oh, hallelujah. Hallelujah, Kubera amen. ku kuboko k'Imana, Because God is hand. ukuboko k'Uwiteka God is hand. ntabwo kwaheze God is hand is still there. kunanirwa gukiza. The God is hand is still there. It cannot be. Rather, our sins instead, our sins are pushed from God. Let's stand and pray. Let us stand and pray. Because we are sitting for so long. Let's stand and pray. Hallelujah. Amen. Duhaguruke twese Let us stand and pray. Hari icyifuzo ugeze hano. There's a desire you have. Hari icyifuzo There's a desire you have at all times. Uwiteka ashaka kugusubiza. God wants to answer you. Ariko hari inzira wanyuramo kugira ngo